umugisha arurindira umugisha idusabireba kozi umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka imbere yawe Yesu arakora. Dico Entertainment. Hello everybody, everyone. I hope you are doing good, guys. This is another day, more blessing after another blessing up, Dico Entertainment for sure. They call me Dikurio Leonce, the son of Dr. Vlog, aka Dico, also known as the ambassador. Ni muri kazi kacu ka buno munsi ka buri munsi. I'm sorry. Duhaguruka kumihana aho tubaye tukerekeza n'ahandi kugira tubandanye tubashikiriza akazi kameze neza. Tuge agama homeboy yitwa Papa Mbombo the professor nta yandi menshi ya Papa Gentil Sakiante sympathique na je vais bien ariko twakugora gusubira ariko ko ari inzu zivuga reka nguhonde wizuma n'imbombo bijanye n'amazina yego dusubire mu ngo Jove Papa Gentil Sakiante sympathique na je vais bien. Reka numve ko nyifata neza sindatembera muri Amerika cyane. Papa Akia gentillesse Akia sympathique na je vais bien. Ah ni professeur sino mwishinga iyo bintu byose ntavyo nto aka je vais bien kagiyemwo vuba ya rumba umaze kubyara gentillesse Akia sympathique byose bica bibabwiye wa kane rero yitwa je vais bien. Banugeze mu bana bane ata numwe mfise ya ndasaze y'u Burundi na bikabise ndakuresha karera ko cugaba mugabo uno mwaka ntamuronse mu gukurikira nzomuronka mu nsengere mbyare Imana yaransezeraniye umwana w'umuhungu ntamuronse uno mwaka mu gukurikira nzomuronka mugabo nta gacu mfise azozana naniwe nazo zomwita Papa Mbombo. So ni umugabo yamenyekanye cyane mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi henshi abagendana imbombo kabisa ubwo mu bagabo abanyarukundo gose. Niyo mpamvu mbara navuze ngo tuyagere imwe canke abiri kuri urwo rukundo abantu bakomeje kumenya ko wagiye ubonekana kenshi ariko ukaboneka mu surprises y'umuntu yitwa Mimi Mireye. Uno mutima ukura he wa mugabo ashakumana rudira turanaganira nirira kwibazoka kera twazi ikibazoka kandi ukuzijya ni kurushiriza kumva ziremwa agatuko byo bakuvuze nivyo rero ngo harimo ngo ututi ngo tudaho ariki yawe ndayemeye nuko nta mukobwa nayimbuza ati bino bintu nipfuje kuzokubaza kino kintu mwaya munini reka ngenda kikubajije muri no surprise ya Mimi Mireye. Hari uburyo ahantu henshi cyane mu masina Yesu uba wahashitse ukaza umuntu ushigikira we musinga utwenza abantu baryohereza ibirori ni ngingo wafashe cyangwa n'ibintu wisanzemo ibintu nisanzemo kabisa sinanzi ko ari ingabire iri muri jewe ariko nza mbona abantu bambwira ngo iwanje uzoba uruma MC iwanje uzoba uruma MC harimo n'uyo Mimi Mireye nawe nyaramaze gusaba ngo we musinga cyane mukaboneka ahantu henshi kabisa surprise yiwe hafi nka yose cyane muzategura byinshi vyiwe yamacamira na MC okay kandi nkumva abantu harimo nawe uramaze kubwira ngo ni sawa mwaka no gace nyirana cyaramiye ntaza kuvuga izina warigeze no kubikora ubikora neza barabibonye twari muri surprise y'umugabo ari behind the camera yitwa Libatiro Fridolin niyo mazina ye n'umugwa neza cyane Fridolin kandi yego cyane akundana cyane nava cyata yotiza n'urugi ntuze zate cyane nditegura kuzonezereza umusheri we kana mambara simanga odoso nkoresha ntuze phantom okay nta kibazo ucaje nganye okay none papa we kunda kutubwira ngo uzotugira neza ariko tukweretse abagore none utorongora ntiwo mugirira neza uri single nivyo ndanje nkanje ko ngiye gutera ikirenge mu sha Pawulo
urongora ndabitera akagongo ubukerebutsi bwawe Ntibwotuma. na kabisa kandi ku gikundiro ufise nawe uriko uravuga ngo ndakunzwe nyaza yuko ndi munsi y'icyo mugabo urayitinze reka kandi nivyo Urandenze, uri umupromota nanje nemera cyane thank you. kandi iyo promoting abandi burya nawe uri kuri promoting abantu baragukunda ako ibintu yaramenyekanye cyane kubera Mr. Dosan Diko ko bivuze no musaza akaba ari na professeur kujya kanwa kabigisha kavuga ibyiza kakanarema reka ndavyemere so ino surprise ku yindi nshuro je nawe mu surprise menshi ya Mirenge yo naheruka hano hagufi twigeze kumukora surprise muri Oha Cafe hari kera kabisa we ntiko ari bwamenyane surprise ya Mimi harya harihe ni Van Beach ni World Beach hari kuri World Beach papa mbombo niho yararujya munsi kare kumwe n'abantu bo muri Ineza benshi nubu nababonyemwe bake nubwo havanzemo n'abandi cyane nka bose nabayineza tumusubira yinde ejo bundi ku kibuga c'idega aratangara yuno munsi Dovina nk'umupfumu utanga igicapo uyibona gute naiza kubishusha ufite na surprise nimwe ibarimwe aba Ineza ibiha kuko bose baba bazananye urukundo bafitiye uwo muntu surprise banashaka nubwo no musi canke cage ari nini zikorerwa banashaka meye gusa na Fridore wavuze yuko twavuze kandi na Fridore ko arayimukubise kandi si na Fridore gusa na Diko nyene je ntaye mura ya kuri Astotere ndavyibuka no c'était yari wowe canke yari ntonse nyibona ni jewe ntiwataye ariko nivyo ndibutse ko ari mu bantu bangambanye nza mbona watumisaza kandi niwo munsi ko tunabonanye mu buryo buri busutse kutuzi duke ndaryoherwa ubu nzozana indoma Imana ishimwe ko utanzuze ko nkayo wasutse ko Fridore ngaha kabisa so uri kuravuga uburyo zama ziryoshe izo wanyu kandi n'iz'abantu barabibonye tumurindiranye igishika wese ntajewe mvuye no ku match mvuga ati sije mbona ndashitse wari ku match nari ku match maneze manje nsinze kubera ko nako ndafana timera ariko sindayivuga ndayare ko yakinye ejo wari kurafana we minguru muri basket ça toziye vraiment umuntu arakuravye ku maso arabona yuko ukororeramwo ndagakunda watsinze natsinzwe yo koze wakoze cyane marira ishapu ngaha muri surprise yawe umunezero nagiriye hariya ndawugirira ngaha yego niba naye musaza jewe numva kolindira bino bintu nanje ndindiranye igishika ariko gusa ndashaka kumenya ikintu kimwe imbere yuko ndakurekura araza hongera bakubone muri byinshi ni gihe kintu catumye umera nk'umuntu akurikiye Mirenge mu kumusupportinga hanini ugomba ko wabandanya kubonekana mu bikorwa vyiwe n'umuntu mwiza yuzuye ubugwaneza arakundana arakunzwe afite igikundiro kandi ni nako kazina ako kazina mwana nakamuhaye ngo gikundiro hariho nanje nako nutwo namwise tubiri bright light hayo bright nakawe bright light kabisa akomije nakamwise uzi ingene ari kuunda Mirenge yanatinze no muri filime yashiramwo menga harimo bright yaranatinze mu filime yitwa uko filime ni uze ya ari filime yakinye ndanjanye gato broken heart okay muri broken heart ubatiza neza sinaenda bizi vraiment kona gakuru gashashu nkake yakinze yiparamo n'umuntu yitwa mama bright murabara n'umugwa neza bright sibaragika yanga na brillant ama light umuco c'est la lumière brillante asante thank you so much urakoze cyane gose haya Oya, ikirenga tujyanye oya. Hariya basubira kuca.
Quando curari. Nggak bisa aku dengar. Oh ya Rabi, Dora. Oh iya kukuin. Ini Rabi. Oh. Oh. Berempat semua. Oh ya. Nini turamutse nawe. Aba. Ndaneze. Basha babonye ko mimaberewe tumukomera amashuri.
Ngarazi ngosoma citro yo. Oya niwe wenyene nicyo mwe. Nivyo. Yitarakora akazi. We yudauri ntara yaratangajije. Karibu mazi wacu. Donc iyi ni sécurité yo. Nawe iruka turi inyuma. 시우자 니 혼자. 잠깐 이렇게 해야죠 나호 님. Nebona. 나호 님 jamani mhama. There is no Ako kanungo iya takumaka garuka niko shaka mo. Ya Isuri ya ngenda yose ya ramariza zari utsume. Eka dusabe yuda ngabanza gasubira mutu. kwera ari wakamba. Asabire mu kigongo. Goya kwayo mtu. Okay, basi fuka yeah. Okay. Muzini nguru. Ya. Saba, basi. Ya. Isu. Ya. Ya, right night is dutaka sauti. Kwa tuteguriye wewe na tukiteza nigishika sauti kuvuga na kafika namo. Ya. Basi msitawaya. Ngenda yose yaramari ibyaha byahindutse umweru yanyishuriye ngenda yose Muzini nguru. Ya. Muzini nguru. Ya. Nabagire. Ya. Mimi rero. Ya. Afadisi.
ari nukuri ari baby gato uriyo ndabaza nitwaje ngo hafi nuko nisidakora mwaro gato ya ariko uranyambaye kugutwi wa muduhere bizo arazi gusoma umusitari urajya sudata yumva yokunga barabe bari ati dondore uvuga kandi nyine wihagaze urekuye aya maboko nk'uko mito afate abasayi tubamo gerageza ibyo turazana impano ukagira turagira jenitwa ariko sigamu bakagera ufite muri abo bose urashobora kubura kuri ibyo ujya mu tipo rwanda bano naravye agaciro mbona Joana ati mbanje nitwa mugani oya bereke bari ya mu kazina ka WhatsApp tuvuga bebe nawe cyaro yitwa Jojo muhamagare mama ati bebe ngano vuga sere Amon be oya bebe muri generation WhatsApp ni mi haya ko ni generation WhatsApp okay wala na mitawe vamos ya mashina security tuna bebe manja au kwa kitu light watu wa mkitwa kagira yeah kandi brazana ni murayo sinitie aye la tusenge parti ya commission ya kwa abahora bariko bararira Ngeke wagira neza, hano Imana
Riva garuka ngaga amashina shuri aratwandije neza kuya aratumye tugira kandi nasaka birose ari umuntu aruka kwibaruka itagiye bari yashe uruko kwakira gikundiro bright light turashaka ro kumva nashema bakachikira kaka ni mo duterera uri mama yakandi kagiye katumbiri mana wa mama gerageza tumbiri niyo kusoma siku Tunataka voice no. Pasaya na ifa. Okay. Thank you. Okay. And then Ulimana yakapikajo. Ulimani indunibihe. Abatabizi nibaze ndababwire. Indende agira neza. Ngayama ukringa none. Urabyumvanye ko neza. Bon. Jewe ndazi neza ko Yesu agira neza. Shimagira neza. Ariko ibindi tsinda. Wowe witwa Papa Ganza. Papa Ganza. Oya heza yose cyawe yari bari gutenyera. Yitwa Twishemeze Ganza Li Honest Wonder Break. Ariko kuyeko nari. Oya. Kandi agira ndetse. Oya sawa merci beaucoup pour baragiye komeza sana. Bisa okay, tagi. Sogu and trois. Sogu mugisha. Nongeru mugisha. Murinduru mugisha. Izabireba. Azogu mugisha. Aruheru mugisha. Aruheru mugisha. Izabireba. Azogu mugisha, aruheru mugisha, aruheru mugisha, izabireba. Kozi umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka imbere yawe Yesu arakora. Mugisha, aruheru mugisha, aruheru mugisha, izabireba. Kozi umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka imbere yawe Yesu arakora. Mungu awabariki sana. Ngira fasha ka photo. It's them the time of this season. Nafasha ego frame. Ndio application. Okay. Family shining in
tugasubiremo Kayineza reka tumusabe Ineza family Ineza family shining in love more than ever. Shining in love more than ever. Ineza family shining in love more than ever. kubera ko ari abafite activity bacacamo after here bakisha tuza rero tuzura twijako ya shaka kandi Yesu abaheza gire amen 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 Digambaze kana kubaza ndashaka kukuza ari mwebwe ngo ariko hari indirimbo yatwitsemo kugango yayigeza buke gusa niyo kubashimira Yesu ashimwe niyo kubashimira nyene ndabukivuga reka ndabicike mu ndirimbo sibyo amen barende ariko urakoze n'ijambo rito cyane gereranije n'ibyo mukoreye urakoze n'iryo mfite bashimira ibyo mukorera umunsi sinabyigamba sinabyirata sinabyinjirira bikesha Uwiteka urakoze n'ijambo rito cyane ugereranije n'ibyo mukoreye gusa urakoze n'ibyo mfite ngudushimire ibyo mukorera umunsi kundi sinabyigamba sinabyirata sinabyinjirira bikesha Uwiteka haleluya amen haleluya amen ibyo mukoreye nari kujya gusekuza rwose akaba nari kurivuga ariko urakoze nibyo cyonyine haleluya amen kandi ibyo mukoreye yabampaye ibyo mukorera uko bugiye ko bwije urukundo mugereka sinozira kandi sinozigamba cyangwa nyine ngo ndabyirata ahubwo ndabikesha Imana yo mu ijuru Imana ibamere umugisha b'amahoro turambane nanjye nzobere umugisha ndangije icyo bambariye banteye intege mu bikorwa ndakunda abakunzi banjye nyine baberetse igihe ndimo haleluya ni mu gihe cyo gukora amen mu gihe cyo gukora ndifuza gushigikirwa ndifuza bantera intege kandi kubw'Imana turi kumwe ntabwo bafise cyane cyane yuko n'abantera intege ndabafise haleluya rero murakoze kuntera intege hambavuye kuntera intege mukomeze musenge nizera yuko nanjye nazoba maramaza kuba mudatangura kubona imbuto mwabize icyo yameze cyangwa icyo yasaye umusaruro w'ibikorwa nyine umusaruro w'imbuto mwateye sinzigenda haleluya sinzitarumva so sinzoba maramaza kuko ndi kumwe n'Imana kandi Imana iri igihe kinini
Deco Entertainment.